Kador bersenong paham mauleng ar pomer kabajumi na kapor sa kapor ban penlong ya kilat jingyada ya karung kami balaitlan jong kibriu khamtam ki bawan na kiwe ki jaka kajingyeng jong ki kali ki banambar jala hatol get kabadang hap hapok area senong jong ka senong paham mauleng ar pomer bat kiwe ki balong ru ki jingyada na kabanta kajing bha jong ka senong ka thau kumjuru kabanlong ru kajing bha jong ka dong ri bhoi barok kawai menta kasngipan na kalyang jong kador barsenong kala penlong da kajing senret dawai disinfektan ha kajaka lum khajana jong ka company Enhai ka Tollgate Plaza bat kumjuru ya ki dukan ki badon ha ki rut surok ba kalat bandrung sya kesenong umdam kalat bandrung sya kesenong narang kalat bandrung sya kesenong nyang bari lum bat nyang bari them bat kiwe kiba ki pajba ki kerpat ban senret kabalong kajing yeda na kabanta kajing ebit jong kajing pang coronavirus Ubak jayan seliang ubade urang ba senong jong kesenong paham mauleng ar pomer ulak panpau ya kajing kublai ke kerpang ya kinong mikmat baro arngut kiba kentup ya MLA uba Emerald Bonsim baru MDC uba Balajid Rani na kebenta kajing kelo jengki banidon lang hagane kesngi badru kajing kelo jengki banidon rengkat bat kesenong na kapor syakapor kat ba kesenong kadon kam hagane kesngi na kaliang jong kesenong rengkat bat kite ki arngut kinong mikmat kila penlong da kajing lang ke kerpang bat lengkot ha office trikam jong ke Enhai ha Tollgate Plaza hagane kesngi laidon langru naduk kinong ilam senong jong ka senong paham mauleng ar pomer kidkhot jong ka seng samla senong bat kumjuru kinong ilam jong ki senong ki bamarjan ha ka jingidon lang jong MLA uba Emerald Bonsim bat UMDC uba Balajid Rani bat kumbala bersuku ismo ban ai kuble kapang ya irang wa senong jong kene gatong ka than di yang ni di simkia di tindak pantai di namar habang ipet yang dinilong tingman agari berokoi hei berositelu kajing lanang kiu jong ki positif case agadala ka jong iu kunju ila tam yang sia jarang mo tu masa mangintip ti ka banjar ko wala kani ka kam kani ka ba gimpatan dawai hadu banda dari ka kongsan dalam tang ni pikir jong simet Apabila meniada negeri itu, juga lain di gimat kita kongsan dan dua kata. Kapan kong bandeng gimat, kapan kapan insat, head ikti dan yang minta iksan di Thailand, maka walai kalau bangin yang penjengai ini. Tangkan dia kedai kedawai bah kapan dia dah negeri itu. Maka dia kuat demi siapa aying masam, nama tahu, tahu. Najuyo ban rumah kisnong ban air kerja awareness ban batai katung di dimana. Lasisa ngimni di start science dan di doktor di ban batai di ban air di geding batai. Dari kiri kemudian kisnong rumah kita pakai kubur kembali di batai di sosial media rumah di start science di ban video bagi duduk kubur. Ini kalau ki di batai bersama kita kalian di dunia bukan kita nikmat. Menurut kita tahu, menpakai kat panggilan, nak kita ini bergam. Bagi dia dah, ya jadi poster dalam pesan kita. Nama kata, istilah naik borong dia jadi simkia. Lagi bor beladet lagi simkia. Mentar ini di simkia. Ikut pokok yang ini. Bagaimana ke program kebangilan yang resmi, nak yang di nak kita disinfect street dawai yang ini kita senang berkibat permajaan ini. Ini sekian bagan long bawajau dan mengajukan kerbu. Bahkan agaju kapur kali ini kita di balong air semua kita senang. Apa kita senang di tapi kita nak senang isim dia, ingin dia. Isauyo mesti muat berkiu. Bagi ini kita senang jadi keren. Maka psychologically ibarat aktif orang dalam hal kita ini. Maka dalam jadi pikir itu kita tahu ini. Saya mesti ulangi itu mungkin buat yang ini besar berbahaya. Kalau kita saya tentu yang kita langsung umba dilaju air yang terlihat. Tapi senang itu yang ini orang macam itu. Itu di COVID-19 Management Committee kita ibarat itu budin dan support. Apa kita diberi di bawah nama, tadi prasnong ketik kuliah siapa, tadi menteri siapa harus diwan, kemudian kuarantin ini, pensa lagi community quarantine center,
tanya kita. Bagi syukur syukur ini, dua barisna. Panganut panong hamni ba. Sarkar jala ini, jala ini, yang sukses. Bagi pun yang reklam COVID-19, ada yang jom kita barisna. Anut panong hamni.